Nantinya ada rangkaian dari kesenian yang kemudian dihadirkan sebagai ucapan selamat datang kepada Perdana Menteri India Narendra Modi yang telah tiba di kawasan kompleks Candi Prambanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesaat lagi saudara, mobil yang membawa Perdana Menteri Narendra Modi dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di halaman Candi Prambanan. Seperti yang kami informasikan, bahwasanya kedua kepala negara disambut dengan pertunjukan seni warisan budaya tradisional Jawa, yakni Tari Rama Sinta. Tentunya Tari Rama dan Sinta ini persembahan dari paguyuban kesenian Suryo Kencono, dan potongan tarian dari Rama dan Sinta ini menampilkan tokoh pewayangan dari epos cerita Ramayana yang sesuai dengan relief yang berada di Candi Prambanan yang menceritakan cerita besar bahwasanya Ramayana yang berasal dari India. Tokoh yang ditampilkan dalam tarian ini adalah Prabu Ramawijaya bersama dengan Dewi Sinta serta Raden Lesmana, adik dari Prabu Ramawijaya yang selalu setia mendampingi kakaknya, dan Raden Wibisana yang membantu Prabu Ramawijaya untuk memenangkan peperangan melawan Prabu Rahwana dari negara Alengka. Terlihat juga saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Modi didampingi 4 penari anak-anak yang tentunya tadi telah menampilkan tarian klasik gaya Yogyakarta, Tari Rama dan Sinta. Ini tentunya sesuai dengan relief yang tertulis di dinding Candi Prambanan. Kedua kepala negara saat ini telah tiba di halaman Candi Prambanan. Setelah tadi sempat berkeliling di atas udara menggunakan heli Karakal, melihat kondisi daerah istimewa Yogyakarta dari atas udara tentunya, bersama dengan para rombongan dari kedua delegasi negara. Ini adalah sesi foto bersama berlatar belakangkan Candi Prambanan yang kemudian nantinya akan menjadi konsentrasi dari pemugaran serta konservasi yang dilakukan oleh kedua negara. Candi Prambanan sendiri merupakan salah satu warisan budaya dunia dari UNESCO sekaligus kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Keagungan dari arsitektur dan juga kisah sejarahnya menjadikan Prambanan tentunya sebagai salah satu warisan budaya dunia yang memukau dunia hingga saat ini. Yang Anda simak saudara, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Perdana Menteri Narendra Modi menyimak penjelasan dari pihak internal kawasan Candi terkait dengan rencana dari pemugaran dan juga konservasi kompleks Candi Prambanan yang akan dilakukan antara kedua negara. Kembali kami informasikan bahwasanya kehadiran dari kedua pemimpin negara di situs bersejarah ini mencerminkan eratnya hubungan peradaban dan juga ikatan budaya yang telah terjalin antara Indonesia dan juga India selama berabad-abad. Indonesia dan juga India tentunya sepakat menjalin kerjasama restorasi kompleks Candi Prambanan, dan pada pertemuan yang digelar kemarin di Istana Merdeka, Jakarta, telah diumumkan bahwasanya kesepakatan oleh kedua negara terkait dengan komitmen bersama pemugaran dan juga pelestarian kompleks Candi Prambanan. Inisiatif ini tentunya diharapkan semakin memperkuat upaya pelestarian warisan budaya dunia, sekaligus juga mempererat persahabatan di antara kedua negara, Indonesia dan juga India.
saya matikan dulu mas. Saat ini saudara, Perdana Menteri Modi bersama dengan Presiden Prabowo Subianto tengah berada di Kompleks Candi Prambanan. Seperti yang kami informasikan tadi, bahwasanya kedua kepala negara mendukung dari rencana restorasi Candi Prambanan yang tentunya ini telah menjadi komitmen bersama pemerintah Indonesia dan juga India sejak tahun 2025 lalu. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Yogyakarta ini tentunya berkaitan dengan kesepakatan di antara kedua kepala negara untuk mendukung pemugaran Candi Prambanan sebagaimana yang tertuang dalam pernyataan bersama Indonesia-India 2025. Sejak pernyataan bersama tersebut diterbitkan, tentunya pemerintah Indonesia ini telah bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Indonesia Heritage Institute, dan juga Archaeological Survey of India atau ASI untuk memperkuat rencana pemugaran candi. Dan saat ini Anda simak
Kedua kepala negara, pemimpin negara dalam hal ini Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri Modi berkunjung dari satu candi menuju candi yang lain dan kunjungan ke situs Hindu terbesar di Indonesia ini tentunya merupakan komitmen di antara kedua kepala negara sekaligus sebagai simbol keterkaitan budaya antara Indonesia dan juga India. Berbicara terkait dengan Candi Prambanan sendiri, saudara, candi yang berusia lebih dari 1.000 tahun ini merupakan simbol dari budaya yang kita miliki secara bersama-sama. Presiden Prabowo Subianto tentunya juga mengapresiasi kerjasama dari restorasi candi yang merupakan situs warisan dunia UNESCO bersama dengan India. Beberapa informasi yang kami dapat informasikan kepada Anda, Saudara, bahwasanya Menteri Kebudayaan Fadlizon juga menyampaikan kerjasama revitalisasi di Candi Prambanan. Ini tentunya mencakup pemugaran pewara atau candi-candi kecil yang menjadi bangunan pelengkap dari ketiga candi utama di Prambanan.
Anda masih bersama kami terkait dengan kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Candi Prambanan. Hal ini tentunya terkait dengan restorasi atau pemugaran dan konservasi kawasan Candi Prambanan yang akan dilakukan bekerjasama dengan kedua negara antara Indonesia dan juga India. Indonesia dan India sendiri memiliki ikatan sejarah dan identitas bersama yang telah terjalin erat selama berabad-abad. Hal ini tentunya juga menjadi penekanan dari Presiden Prabowo Subianto pada saat kunjungan Perdana Menteri Modi ke Istana Jakarta kemarin, di mana budaya, sejarah, dan juga perjalanan peradaban Indonesia ini juga diperkaya oleh pengaruh budaya Hindu dan peradaban India. Dan Indonesia tentunya serta India diyakini juga memiliki visi serta nilai yang sama untuk kemajuan antara kedua negara. Saat ini yang Anda simak, saudara, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Perdana Menteri Narendra Modi saat ini mengendarai mobil buggy untuk kemudian menuju ke halaman Kompleks Candi Prambanan. Berbicara terkait dengan restorasi dan juga konservasi kawasan Candi Prambanan sendiri, ini tentunya nantinya akan bekerja sama dengan Archaeological Survey of India atau ASI untuk memperkuat rencana pemugaran dari candi sendiri. ASI sendiri merupakan salah satu lembaga yang memiliki keahlian dalam pemugaran candi dan juga monumen kuno. Lembaga ini yang kemudian sebelumnya juga terlibat dalam restorasi Candi Angkor Wat di Kamboja, serta tengah mengerjakan sejumlah proyek serupa di Laos dan juga Vietnam. Nantinya tim dari ASI sendiri ini telah berkunjung ke Indonesia beberapa kali dan melakukan peninjauan secara langsung ke Candi Prambanan dan menyusun sejumlah laporan proyek yang tentunya nanti akan dievaluasi secara bersama-sama. Diharapkan dengan adanya restorasi dari Candi Prambanan ini tentunya berpotensi memperkuat daya tarik pariwisata Yogyakarta, sekaligus juga mendatangkan lebih banyak sekali wisatawan mancanegara, termasuk wisatawan India. Ya, seperti yang saya informasikan tadi, saudara, bahwasanya memang diharapkan dengan adanya restorasi dan juga konservasi dari kawasan Candi Prambanan ini, tentunya diharapkan berpotensi untuk kemudian bisa memperkuat daya tarik pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekaligus mendatangkan lebih banyak lagi para wisatawan mancanegara, khususnya yang berasal dari India. Karena komitmen di antara kedua kepala negara untuk bisa meningkatkan daya tarik wisatawan mancanegara, khususnya baik itu Indonesia dan juga India sendiri. Pemugaran candi ini juga menjadi bagian dalam upaya pengembangan destinasi wisata lain di Indonesia. Dan Anda tentunya masih menyimak kunjungan kenegaraan dari Perdana Menteri Modi dan juga Presiden Prabowo Subianto di halaman Kompleks Candi Prambanan, daerah istimewa Yogyakarta. Seperti yang kami informasikan, bahwasanya memang kunjungan ini menjadi bagian dari kunjungan kenegaraan dari Perdana Menteri Narendra Modi ke Indonesia. Sehari sebelumnya, saudara, Presiden Prabowo Subianto ini telah menerima dan menyambut secara kenegaraan Perdana Menteri Modi dalam rangka kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka yang berlangsung pada kemarin, Selasa 7 Juli 2026. Dan kunjungan ini tentunya mencerminkan eratnya hubungan Indonesia dan juga India, sekaligus juga komitmen di antara kedua negara untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang strategis. Berbicara terkait dengan kerjasama di antara kedua negara, bahwasanya memang pada pertemuan kemarin di Istana Merdeka Jakarta, kedua pemimpin negara ini menghasilkan 16 kesepakatan yang saling menguntungkan di antara kedua negara.
Ada beberapa dokumen yang kemudian juga telah ditandatangani antara delegasi di kedua negara ataupun juga kepala negara di masing-masing negara untuk mencakup kerjasama di sejumlah bidang strategis, mulai dari pertahanan, energi, kesehatan, kebudayaan, hingga teknologi. Dan kunjungan Perdana Menteri Modi ke kawasan Candi Prambanan ini tentunya sebagai langkah strategis beliau untuk mendukung pemugaran Candi Prambanan seperti halnya yang tertuang dalam pernyataan bersama Indonesia-India pada tahun 2025 lalu, di mana memang sejak pernyataan tersebut diterbitkan, pemerintah India ini telah bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan juga Indonesia Heritage Institute serta Archaeological Survey of India atau ASI yang kemudian memperkuat kemitraan pemugaran Candi Prambanan. Menteri Kebudayaan Fadly Zon juga sempat mengungkapkan bahwasanya memang kerjasama revitalisasi Candi Prambanan ini mencakup pemugaran pewara atau candi-candi kecil yang menjadi bangunan pelengkap dari ketiga candi utama di halaman atau di kompleks Candi Prambanan sendiri. Khususnya untuk Prambanan sendiri, India sangat tertarik begitu karena ini merupakan salah satu candi Hindu terbesar yang ada di Indonesia dengan 3 candi utama dan sekitar 200 candi pewara. Indonesia tentunya sudah merevitalisasi semua candi utama di Prambanan, namun baru 6 dari ratusan pewara yang saat ini sudah dipugar, dan Menteri Kebudayaan Fadly Zon sendiri ini juga akan tentunya mengetahui lebih lanjut lagi terkait dengan nilai kerjasama pemugaran antara India dan juga Indonesia. Pemerintah tentunya saat ini terus mengkaji bersama dengan ASI kondisi dari pewara-pewara yang ada di dalam halaman Candi Prambanan, dan Menteri Kebudayaan Fadly Zon juga berharap proses dari revitalisasi ini bisa berlangsung dengan cepat dengan bantuan dari para ahli yang berasal dari ASI. Seperti yang kami informasikan tadi, saudara, bahwasanya memang tim dari ASI sendiri merupakan salah satu lembaga yang memiliki keahlian dalam pemugaran candi dan monumen kuno. Lembaga ini tentunya sebelumnya telah terlibat dalam restorasi Candi Angkor Wat di Kamboja, serta tengah mengerjakan sejumlah proyek serupa di Vietnam dan juga Laos. Tim ASI sendiri beberapa kali telah datang ke Indonesia dan juga menemui Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadly Zon untuk kemudian berbincang terkait dengan proses pemugaran. Dan kembali kami informasikan pula bahwasanya memang restorasi Candi Prambanan ini diharapkan nantinya akan berpotensi meningkatkan daya tarik pariwisatawan daerah istimewa Yogyakarta, sekaligus juga mendatangkan lebih banyak para turis atau wisatawan mancanegara termasuk dari India. Yang Anda simak saat ini, saudara, bahwasanya memang Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Perdana Menteri Modi masih berada di halaman kompleks Candi Prambanan. Ada sejumlah musik tradisional Jawa yang kemudian terlantun di halaman istana Candi Prambanan sendiri. Sebelumnya tadi memang pertunjukan tari-tarian juga disuguhkan, seperti halnya tari Rama dan Sinta sebagai ucapan selamat datang kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Narendra Modi. Kita tentunya masih akan menyaksikan secara bersama-sama agenda lanjutan dari kunjungan Perdana Menteri Modi dan juga Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Candi Prambanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Aku lipat sekali
His Excellency the President of the Republic of Indonesia and the Prime Minister of the Republic of India to unveil the plaque. Ladies and gentlemen, the plaque entitled Indonesia-India Collaborative Heritage Conservation for Prambanan Temple has now been officially unveiled. Next, the joint press statement. To begin, we respectfully invite the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Prabowo Subianto, to deliver his remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Your Excellency, Prime Minister Narendra Modi, and the India delegation, all of the Indian community in Indonesia, members of the Indonesian government, from the provincial government, Namaskar. Hari ini saya berkesempatan mendampingi Yang Mulia Perdana Menteri Republik India, Bapak Narendra Modi, mengunjungi Candi Prambanan, salah satu mahakarya peradaban dunia sekaligus warisan budaya yang menjadi kebanggaan tidak hanya bangsa Indonesia tapi juga kebanggaan dunia. माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इंडोनेशिया और भारत के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि, इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय की सभी सदस्य, महिलाओं और सज्जनों, नमस्कार। आज मुझे माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ प्राम्बानान मंदिर का दौरा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये विश्व की महान सभ्यता की एक अद्भुत कृति है और दोनों देशों की, इंडोनेशिया और इंडिया की सांस्कृतिक विरासत पर दोनों देशों का गर्व है। Kunjungan ini memiliki makna yang sangat istimewa. Candi Prambanan bukan hanya simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tapi juga menjadi pengingat akan kuatnya hubungan peradaban yang telah terjalin antara Indonesia dan India selama lebih dari 1000 tahun. ये यात्रा हमारे लिए बहुत ही विशेष महत्व रखती है। प्राम्बानान मंदिर केवल इंडोनेशिया के इतिहास और संस्कृति की महानता का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि ये इंडोनेशिया और भारत के बीच 1000 वर्ष से भी अधिक पुराने सभ्यता संबंधों की याद दिलाता है। Hubungan kedua bangsa tidak hanya dibangun melalui kerjasama politik, ekonomi, dan pertahanan, tapi juga berakar kuat pada nilai-nilai budaya, ilmu pengetahuan, dan saling menghormati antara sesama. Jejak sejarah tersebut masih dapat kita lihat dan rasakan hingga hari ini. हमारे दोनों देशों के संबंध केवल राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं है। ये संबंध सांस्कृतिक मूल्यों, ज्ञान विज्ञान, व्यापार और परस्पर संबंध की मजबूत बुनियाद पर आधारित है। इस समृद्ध इतिहास के निशान हम आज भी देख और महसूस कर सकते हैं।
Candi Prambanan bukan hanya sekedar bangunan sejarah. Ia adalah simbol peradaban besar Nusantara yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, seni, spiritualitas, dan kemanusiaan. प्राम्बानन मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत ही नहीं है, बल्कि ये ज्ञान आध्यात्म को भी प्रकट करते हैं। Candi Prambanan juga memiliki makna khusus bagi bangsa Indonesia dan bangsa India. Karena relief kisah Ramayana yang terukir di dinding-dindingnya menjadi saksi dari kedekatan peradaban kedua bangsa kita. प्राम्बानन मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों देशों इंडोनेशिया और भारत के लिए, क्योंकि इसमें रामायण की कहानी इसकी दीवारों पर उखरी गई है। Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama. मुझे पूरा विश्वास है कि ये यात्रा इंडोनेशिया और भारत के लोगों के बीच मित्रता को और अधिक मजबूत करेगी। संस्कृति एक ऐसा पुल है जो देशों को जोड़ती है, एक दूसरे को बढ़ावा देती है और हमारे भविष्य के लिए विश्वास का निर्माण करती है। Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyambut baik kesepakatan konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik India. इस अवसर पे जो कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन हो रही है चांदी प्रामाणन के दोनों देशों के बीच में, इंडोनेशिया और इंडिया के साथ हो रही है। Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Perdana Menteri Narendra Modi atas kunjungan kenegaraannya di Indonesia kali ini selama 3 hari. Semoga persahabatan Indonesia dan India semakin kokoh, semakin erat, dan terus menghasilkan kerjasama yang nyata serta saling menguntungkan bagi kedua negara dan kedua rakyat kita. Terima kasih. इंडोनेशिया की सरकार और इंडोनेशिया के लोगों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इंडोनेशिया की 3 दिन की राजकीय यात्रा के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारी कामना है कि इंडोनेशिया और भारत की मित्रता और अधिक मजबूत हो और गहरी हो, और हमारे बीच का सहयोग दोनों देशों के लिए वास्तविक और परस्पर लाभदायक परिणाम देता रहे। धन्यवाद। Dhanyawad. Next, we kindly invite the Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi, to deliver his press statement. मेरे परम मित्र और इंडोनेशिया के लोकप्रिय राष्ट्रपति प्रबोवो जी, उनके साथ यहाँ आए हुए मंत्री परिषद के सभी वरिष्ठ साथी, इंडोनेशिया के और भारत के मेरे भाई और बहनों, मेरा सद्भाग्य है कहीं न कहीं मुझे
शिव जी के साथ जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है। मेरा जन्म वड़नगर में हुआ। हाटकेश्वर महादेव एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो गुजरात की धरती पर है और जिसकी विकास में भी मेरी सीधी जिम्मेवारी है। और मेरा राजनीतिक कार्यक्षेत्र काशी विश्वनाथ महादेव, उसके आशीर्वाद मुझ पर हर निरंतर बने रहे हैं। चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। Respected President of Indonesia, my dear friend Prabowo ji, and all the members of the ministers who have joined us today. It has been a great privilege and a matter of great fortune for me that in my life I've had several moments where I've had the opportunity to connect with Lord Shiva. I was born in Vadnagar in Gujarat, which is home to a very famous Hadkareshwar temple in Gujarat. Also in Somnath, Gujarat also is home to Somnath temple, the first of the Jyotirlingas. And I personally have undertaken the responsibility to redevelop that temple. And my political arena, my constituency of Kashi, is also home to Kashi Vishwanath. And I have been privileged to enjoy the blessings of Kashi Vishwanath. I have also been personally involved in the redevelopment and restoration of Kedarnath temple, Ujjain Mahakal temple. And today, at this very holy venue, where the presence of Brahma, Lord Vishnu, and Lord Shiva have blessed us for 1,000 or 1,200 years. This is a venue that displays the shared cultural heritage between our two nations. I am also extremely privileged with my dear friend to begin the process of restoration of this magnificent temple complex. Thank you very much for this opportunity. मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव रहा। मेरी यात्रा का आज तीसरा दिवस है, लेकिन यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है। वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत ये अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है। 1200 साल मैं यहाँ के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी विरासत को जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से संवारा है और श्रद्धा भाव से किया है। इसलिए मैं इंडोनेशिया के नागरिकों का भी और अब तक रहे हुए सभी शासकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। This is my third day here in Indonesia. During my 3-day visit, I've had a very, very pleasant experience staying here. I could feel the fragrance of the life, the liveliness of the people, the cultural heritage of this nation. The cultural heritage of this nation reminds us of the fragrance of cultural heritage that we have back home in India. And it is this cultural heritage that joins our two nations together. And for over 1,200 years, the people of this land have preserved this cultural heritage with commitment, perseverance, and devotion.
I would like to thank all the citizens of this country for preserving this cultural heritage and all the governments and administrators who have made contributions in this regard. अगर मैं लासा में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता हूं और आज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र टेम्पल में आता हूं, मैं देख रहा था एक ही गुंज महामृत्युंजय जाप यहाँ हो रहा था। ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था। ये अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था। Whether it is doing the Kailash Mansarovar Yatra in Lhasa or coming here in this sacred temple here in Indonesia, I could hear the sacred mantras of Mrityunjaya reverberate. Om Namah Shivaya reverberate. This is our shared cultural heritage. और मैं देख रहा हूं कि योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो यहाँ जरूर आएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। And in Yogyakarta temple, this temple, magnificent temple complex, we are undertaking the renovation work. This is also a UNESCO World Heritage Site. I can assure you, after our joint efforts at renovation, the number of tourists and devotees from India will grow exponentially in the times to come. दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है। And whenever we travel across the world, we can see glimpses of Indian culture and heritage. Today, here I've had the privilege of offering prayers at Southeast Asia's second largest Hindu temple complex. इस मंदिर में भगवान शिव, माँ दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है। आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण मैं मान सकता हूँ। This temple houses the sacred idols of Lord Shiva, Goddess Durga, and Lord Ganesha. For centuries, devotees have worshipped here with deep faith and devotion. Today, I too had the privilege of offering prayers in the most traditional manner and in offering my respects in this sacred temple. This has been one of the most sacred, one of the most remarkable and devotional moments of my life. मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, उनके साथ यहाँ आने से ये आयोजन मेरे लिए विशेष हो गया है। This occasion, मैंने यहाँ ईश्वर से भारत इंडोनेशिया की मित्रता को मजबूत करने, हम दोनों देशों के नागरिकों के कल्याण और दोनों देशों के तेज विकास के लिए परमात्मा से प्रार्थना की है, भक्ति भाव से पूजा की है। this occasion is even more special because I had the opportunity to visit this sacred temple complex along with my dear friend President Prabowo. I prayed here for the stronger ties between India and Indonesia, for strengthening the friendship amongst our people, for the well-being of the people of our countries, and for the rapid progress and prosperity of our two nations. मुझे पूरा विश्वास है, मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा। Today, and I would like to convey that President Prabowo
being a soldier himself, he knows how to plan things. So when he has planned this restoration, there is a clear strategy. And with this planning, I'm sure that the restoration work will happen ahead of time. And today, my friend President Prabowo also made me promise him that we will finish this work before 2029, and I need to make a return visit once again to Indonesia to inaugurate the temple complex after restoration. And in front of all of you, let me reiterate my promise. With our joint efforts, we will finish this work before 2029, and together we will celebrate the restoration and the inauguration as a big festival. राष्ट्रपति जी, मैं इंडोनेशिया में लैंड हुआ और अब थोड़ी देर के बाद विदाई दूंगा, लेकिन आपने जो समय निकाला, पूरा समय आप मेरे साथ रहे और हर कार्यक्रम में जिस प्रकार से आपने बारीकी से इसका प्लानिंग किया, एग्जीक्यूशन किया, एक मित्र के नाते इतने शानदार स्वागत के लिए, इतनी आत्मीयता के लिए मैं भारत के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। From the moment I landed to now I'm about to depart very, very soon, President Prabowo ji has been extremely generous with his time. He spent so much time with me. And every aspect of my visit, every aspect of my program has been planned so well. The attention to detail that President Prabowo paid to every element of my program and the wonderful execution leaves me speechless. As a dear friend, I would like to express my heartfelt gratitude on not just my personal behalf, but also on behalf of 1.4 billion Indians for this grand welcome accorded to me and my delegation, and for the warmth, friendship and love. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. The joint press statement has concluded. Excellencies, distinguished guests and delegates, we have come to the end of today's agenda. We wish you a pleasant and memorable visit in Indonesia. Thank you. Just I will see my Indian friends are here. Nanti saya minta ya, Bu. Boleh. Masukin sini aja dua-duanya.
Ya, saudara, rangkaian kendaraan yang membawa Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Perdana Menteri Narendra Modi akan meninggalkan kompleks dari Candi Prambanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang kita ketahui, agenda terakhir sebelum tadi meninggalkan kompleks dari Candi Prambanan sendiri, ada pernyataan pers secara bersama-sama yang dilakukan antara kedua pemimpin negara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Narendra Modi. Dalam pernyataan persnya ada beberapa hal yang kemudian ditekankan kembali bahwasanya memang salah satu Candi Prambanan ini merupakan salah satu mahakarya peradaban dunia sekaligus warisan budaya yang menjadi kebanggaan dari bangsa Indonesia dan juga dunia sendiri. Dan tentunya kunjungan dari Perdana Menteri Modi ini memiliki makna istimewa karena memang Candi Prambanan sendiri bukan hanya simbol dari kekayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tetapi juga pengingat hubungan peradaban di antara kedua negara Indonesia dan juga India yang terjalin tentunya selama lebih dari 1000 tahun. Hubungan antara kedua negara Indonesia dan juga India ini berakar kuat pada nilai budaya, ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan serta saling menghormati antara sesama. Jejak itu yang kemudian masih dirasakan hingga saat ini dan Candi Prambanan sendiri memiliki makna khusus begitu antara kedua bangsa Indonesia dan juga India karena relief dari kisah Ramayana yang kemudian juga terukir di dinding candi ini menjadi semacam saksi sejarah begitu, saksi peradaban di antara kedua negara. Dan Presiden tentunya berharap kunjungan ini mempererat persahabatan antara Indonesia dan juga India sendiri karena memang budaya adalah jembatan yang memperkuat antar sesama bangsa menghadapi masa depan bersama-sama ke depannya. Dan tentunya tadi Presiden Prabowo Subianto menyambut baik begitu kesepakatan restorasi dan juga konservasi dari Candi Prambanan sendiri di antara pemerintah India dan juga pemerintah Indonesia. Yang menarik adalah terkait dengan janji dari Perdana Menteri Narendra Modi yang kemudian diharapkan dari upaya konservasi dan juga restorasi dari kompleks atau kawasan Candi Prambanan ini bisa segera terwujud hasilnya dan terlihat sebelum tahun 2029 nanti. Waktu yang bisa dirasakan cukup cepat begitu untuk sebuah proses restorasi dan juga konservasi dengan kompleks Candi Prambanan. Ada sekitar 200 Candi Pewara yang kemudian nantinya akan direstorasi sendiri oleh pihak kerjasama antara pemerintah India dan juga pemerintah Indonesia. Dan tentunya atas nama pemerintah serta rakyat Indonesia, tadi Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas kunjungan dari Perdana Menteri Modi ke Indonesia. Dan tentunya semoga persahabatan antara Indonesia dan juga India ini bisa semakin kokoh, erat, dan terus menghasilkan kerjasama saling menguntungkan antara kedua negara dan juga kedua rakyat. Agenda di siang hari ini tentunya kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Narendra Modi ke kompleks kawasan Candi Prambanan ini tentunya menjadi agenda akhir dari seluruh rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia. Dan kembali kami mempertegas bahwasanya memang kunjungan kenegaraan ini semoga tidak hanya berlangsung hanya di atas dokumen hitam putih, hitam di atas kertas putih saja, atau tentunya kita berharap bahwasanya memang kerjasama yang dijalin antara persahabatan Indonesia dan juga India ini semakin kokoh, erat, dan juga terus menghasilkan kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Demikianlah kunjungan kenegaraan dari Perdana Menteri India Narendra Modi bersama dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Candi Prambanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa.